Abebembezi ba Sako ya Kitagata Financial Services Limited barangirira ko batangire hururu yo kurinda by'obuhangwa no kurwanisa empinduka y'ensi. Edgar Mkundane, chairman wa board ahabwa Kitagata Financial Services Sako, ayanjurire ba member okusaka kwekozire 2025 ne borekerire kora ebyentunguka ahabwa Sako eji. Ebikwatirine nebiturikwenda kukora omu kisanje ky'ekisya nitwenda growing a portfolio, nitwenda ku improving infrastructure, nitwenda kongera enamba zikaba nyingi, nitwenda kongera branches zikaba nyingi na munonga tukutajetinga amatawuni ninga urban centers. Orukiko rwetabiremu abembezi batari bamwe na bamwe kandi bashabire ba member okuba besigwa obutosha. Twine challenge eyiba kweta principal and agent problem kushanga nka staff yatanga kukiramu nyundo kirebe okashanga nka member wa bankeji na yeshengereza loan manager ngo amuhereze amsasiri nibo mukama we hati no mwesasiri mwena mpaka siwo yaba mukama mwaba mukiri bato politics musiturekeri twabakuzi kandi kana hakura imwe gukora sente tayi mukwelika no isha kucheraki kuzomu politics no zishanga Insima Ruhanga abwa ina kweta extraordinary performance abo kwa bankeji nkashangiria hansi mnonga eyine portfolio ninga business ya billion emwe n'ekitweka twata mu policies twata mu magezi gona Ruhanga yatwasa hato myakena turi ya billion 5. Edward Katende, mukuru wa Uganda Development Foundation, nwabera ryo mjenyi mukuru kandi asimire ba member abarukwehayo okwebikira. Ndaba abatereka babadde bangi. So I must congratulate you on that journey. Senga kyendabye wano tukikola mu Uganda yonna. Omunnayuganda ajja kuba ayina banki yaffe nga tulina capital owaffe. Twine boda product, twine home improvement, abroad loan, twine mu agriculture loan, imwabo mwana baryokwe, twine sente zo mwana nyamwinji, akuba now we give up to 200 million. Kitagata Finance yange akubani ekabanga yetu lokutiyamba kandi tumugatoreza musente. Ba members abakozerwe kurunjo mwako guhire barongwirwe gasha kwa Abraham Muganzi.